tela meti bilonti salam de long salam de gwa masala nong rong changa baku tela rambu we de bagwa tela rambu changa ramate re de kamol be wanira bloy de bete baga donato bo we jal kel kuma da mi we tela rambu chuti tela gan mi chuti tela meti bilonti kuma da mi we tela rambu chuti tela gan mi chuti tela meti bilonti kuma da mi we tela rambu chuti tela gan mi chuti tela meti bilonti Nuer malak nyam ka nasdiala content barwani lingwasme ka Nuer Online TV channel anda manduni syam kon nyamle anong raine gwasme te kon kelera tibana link tela jidini to gorano dero de palpinya ka link din ka janlara me an wala syanga dang ro wido badak ka paywal won kin dang ro jan dang ro wido dich te kon ka some breaking news te gorno ba nyaga yakel ka janlara me gwaso kon kamlip kon ayon channel lep kamlin kon di de me ko banatin kon lat ko rodin wala bana keling no kuma da mi wewe tela rambu chuti tela gan mi chuti tela meti bilonti kuma da mi wewe tela rambu chuti tela gan mi chuti tela meti bilonti kuma da mi wewe tela rambu chuti tela gan mi chuti tela meti bilonti salam de long salam de gwa masala nong rong changa baku tela rambu chuti we de bagwa tela rambu changa ramate re de kamol be wanira bloy de bete baga donato bo we jal kel kuma da mi we tela rambu chuti tela gan mi chuti tela meti bilonti gwaya shit kamen channeling no won ner malaka ne we kan ideal content barwani lingwasme to kon keller bu kon lingwasme jo ne mbanwa ko kon kel gwasme e kwi ganwara mishala do jan che yiri che jabat no bada yede re wicha keller bana jelinkel bana kulo kellerin ko ken ganwar manan shoro ne ka wajen shero de ngap ke jowda na shalat ke den te karun te jandang de ku de bangwan karodien karun daf ka datin kon daf ke re wicha ka unit state chalado jen shero de ne keller county terun jan dang dugur bangwan larun dep ka de jen rob dana wanga brode je jen wa shika right kana daman goro jen odara wo United States of America kedara wo US duno je daman jogono jen shibuwe shu kujeno tele job option do jen de no brode nak and would mo shale ma yel call jen sharoda ngapre which and winmi Chajala de Winmi Laquer Brigadier General Tor Jala County Police Director General Chala no Wudeme Mayel Call Metegrun Jandang Jugud Bangwan Karodian Janam method of course ngai kone wajen choda ngap ko dob dana ngap roda je shed me kon lingwasme wajen e chaje peno dara wo ka USA che chu gujeno broda ngap men kula la surprise along and Wudeme me choda ngap be ganwara keleme jana wa kebe ka UT $1,000 Guatemala ledeten walede kan GO lede kan GO and then charo telmradian balat barode nak chalado che year che shubatre which color ka unit state. What do you think? We konen wo doran take rik kerik tonga konen to kon ke rik ngita shit ka trauma ki tanda na shuina ka je Rami mama kept $1,000 angu madaro la neka je ko report me report chanung then me kept $1,000 angu madeje kula ngong ka wek rar ke wek merkeme ko chala do jen gwada danen nagarode tin wanga ben rode chatal phone charge gujenetin county authority ki police ni re which clear county ki unit state wa che gorga telephone no en nagarode ko shidam marshe penu ka USA che penu ka merkeme wajen ci garo ikana damman diyo ko je kajen conversation dan ci gorga telephone de
she chuan no ngwano betik de bajabat so jen do badan shi yede she jen ka jawda na shala just lo an mi di long chir ngai kona ano mi shi ram shi yede she jen ka dom she no ngai kona no ring mi di shi mugwa je ka shima yel che yere che badre wiki unit state chirga do ba ngai kona mon mende ku loka kon dial kon kon shala no re mi something like this happen shi nat yiken ke chiranti yere jen nga banrode bana ngaje no reunion tangwan gor kano de kan de ka loka ka cher kan tin goro kon de kan kala re tega dien chirem ngai kona so right now chikoram kel chikon bat re wich klar ki into state magan wara ka kwai ka do badan en yen yede ga je no angu is it to charge peno ka mer ka measurement chalat ko logo chal peno da ro USA daman so jo me mi chalat goro jeno de ne dial de ka luka ka ta dan dong de ran de je chum ga je sometime mital jilat bo ko chirajin chi gwaram di che bo lati karik sometime bo mi ko kwang bo de ro nang mi ko tab de ro na kan all this thing ka te yar kana der gwa an wode kon ka linka jan lera me an wana wo won yam katin kon let kon ka kumadami wewe dala ambu chuti dala gan bu chuti dala meti bulonti kumadami wewe dala ambu chuti dala gan bu chuti dala meti bulonti jordiana ban lingwa same cha joja gwan wone ne neti kondin te ka lwangre wiki juba authorities chalado ken chicken make to shop ka kudang row chicken ka kef 200 firearm ti chicken ka kabre wike juba gwase da ne chicken which chicken la tol chire me channeling ne kenyam dio jari dan dial ngai kon me da ne chito before that kan kono nyam channel report me channel jalling man togre which ka Kenya an wala ka Nairobi she tikare nyal michi yakare nyal mo shenne dangwel kel shekanak re nyal mo jene helicopter metot me jel tourist ni ke jehne ri shop ko wero yala dunu ere nenten kontin jel kare nyal tin shop wero ne dangwel kel chi yeken chi ka tesnien godadan en chi re nyal mo chi yakten na me jaslo aje long kan ri koni la family nenten kontin chi yeken chi ka jen kare nyal ngai kone en Kenya ket ka Nairobi chi ngai kone ano kejen ko gwasem especially 2024 jete karen yale kente shi yakane tingai konka so kwala kujeno why ngum yak karen yale kenke je shet katin kon la to ko South Sudan ko en shet airplane dan ki cargo dan la jel kana ala tandien donc tichi dong baren yala me wajen ko dum tourist dio je ren yal mo gwa banega je jaro wona mo wa churo do chuwo yak chine dangwel kel shikaliu are recommend ci to kaka ano chala do am kel dio je survive ko jodan chala ko na ka ne wero ram ci survive yo kana kon la no jen mi wood ke shek ba chala do ne dangwel kel ci ken ci tesnien gwada dan en ci re nyala mo che yakten ka Nairobi ka Kenya kwana ben gwase me ka South Sudan cheremen chana lingni won en tema chala do meti shop ka kudang raw cha ka kevre wiki juba gwase dan shi kuumɛ shikana gorno biken ka kef shire me chana ngaje ne shikan search shikana lat ko biken mej tin kontin tere witin binemi ka juba biken ka kef ka dobe dan wi kana jeno kamen ni akel magwa so betur dien be janyo ga yakel gwa dan shikan mejati shikan ka captain turmnen kono magwasa me kan mechen kono ya kafa kuumɛ South Sudan ke kuumɛ kirma yadit rewi ke juba medi shop ke 200 chala do kan shaka kaf rewishin winemi shirmandana dongde kono ling shari pore me shajeno but right now a very interesting report gwasa me muko kono ling ane chala do ne an gwa dana kap ka metin wa cha meti shop jen mani barrow to la AK47 AK47 chaga kef rifle ke PKM ka ngamni ka machete sala yam ni chaga kef re wiki juba wude shal kam inspector general Abraham on wonte de jamon o che de non dung red bell group but bana ora ke red bell group canadian contin la ji wiki ne de contin la dinere wiki juba chikan meti wan chikan ka gore wichin winemi ka joy kala gwasme kan this not the first time ba maj ba ka kef ke ba ka jek meji 200 wiki juba ngai kono juba did along meji 200 karodian wo ba ka de ka ba dong da la surprise bo ko ndial ko ngai kono no South Sudan te meji ngwalong especially juba point within juba do no meji kon cha kef ge je long no riudien dial ke nying nore
chala ka gwade dane shar search chaja lanne ka first time me chame chakatul chala do chame di chopke kin dang ngwan chaka kep css pdf chikanu rewe chukan me ti chopke kin dang ngwan chukan ga kep no kana me ti dit koken rewe chaka juba tet kana ite koni la hali jaro lure kong che jo mo che jala no chame ti chaka kep no antame che jojo gwano me ti kona chaka ka me ti chopoku dang ro rewe ka juba ka kan nin dang jong dang ro ten konti jikan me chikan ka tul ka ke no lero di ande ko lingwa se me gudo shal ke pol nang che la ro ne shenetin kontin la tin la chal ke red bell group chala do ken shagal lar message ma beje kwen ka tok english ko di ente ka liang ka mandana shalat point beje ko la di ka tok ko ne the Chief of Defense Force of the South Sudan People Defense Forces, SSPDF, Paul Nang directed all organized soldier or force to treat members of the Red Bell group or member of the Red Bell vigilant group as criminal and enemies of the state, saying they pose a security threat to the country. Paul Nang was me chana tega jogono Red Bell group, tialado a criminal group, and tamachi can insecurity can nongre which an chalke ibor ka jongle so ko kujamo bana ke yik gujeno kan ka jitar kuumɛ ke ka jitar South Sudan ka jomo chalat point en wudi chalka me polnang ngai kone general mi micha kama authority ka chief of defense kuumɛ kiir mayardit en o jen beti dial bakala chirme ngai kone no che wona ke nyamne dere che point dere ka woch chono ban wo dere ngwanong dere kala of course che kon medan chalat ka kon were we can ask channel jenen wade buko kontin karen yale bari pore me report mi jidit kajen on October 14 2025 General Paul Nang ordered the Jonglei based Red Bell vigilant group to join the National Army. The rebel which operate primarily in Boton, Jonglei state has recently been the focus of severe accusation from local officials including Bor County Commissioner Samuel Atenpech, who described them as anti-government force. Neri Shalkati Red Bell, Chaka Muke warning and Eka Jan Chang well one kapai well, Ronkin Dang Road and Dang Road, the Woody Shalga General Polnang. Jaladano Yan Pankun Yene Contilla Red Bell Group, they Yan Work National Army, Logor Jano De Nereti, Kan Guard Jan Diality, they can Okabon Dung SSPDF, Lo Deka Latin. But she can look Nika Jan Chang will one edan. So until right now, Taran Chagu Jano Shikana, she can connect Red Bell Group Shaka level can a criminal group. So Kachalado can connect gang in a community. But should a mem shall come a Paul Nang Chalado no Red Bell Group, she can la community militia panken ka criminally to go no big way bikana dak ka kuja mo tele bon midete ka uniform ni ko kan take ka uniform ni of course ngai kone tikan ya uniform di kan galat ka panken ba tikan ka match ka tikan ka ke logo ba tijal ka tikan ka rang na shiga tikan ka gorta te panken so chajala no men chalat gwata minikan wa shi wo te ka community mi gankane ka jodan chalat chakula ro ne na gwada ba ka jiktinoni ka jen order ran che tu gwasa me order mi cha kam SSPDF no mu yen je ka Red Bell group ram logo no kap ka je ki be me ke be ka loy luak ko kan de kan ga disam ajen no biya nyin ka jen bayani min shi wuda me che jo me che jalat ka ta dana che gu jen wo der ne ti der ka kap ko bom so mishit kana me milin kona me wode konti ga ngai kamanda na lati ke rewe che ka South Sudan Red Bell group ko gwase dan go gen oken tele ka problem che me shi kon lingin oken a community based militia but right now it turn out no ken shall ka ke criminally rewe che born with me and they are terrorizing the community that are living in Bo town and they also being accused of targeting individuals like chalaro kan take ne can make sorry can kwaken ke mi karan chikan nen point and can kwa kan kan ka bom so chalaro ne me che chuang wude chalaro me polnang general polnang che confirm no ne na to gan wale Red Bell group baga cholo no ka criminally mo te chikan me ken chikan galas lo ka jodan chalat general nang confirm the new policy from today onward
treat red bell as a criminal to security organ. When you see a red bell, treat him as an enemy. There's no force of citizen with an emblem, so I give this directive to operation. You have to treat red bell just like those who are fighting us. Chajomo chajala no ba red bell group ba je treat la kaneti mo je duire shit kamen yin kan wari of course janta dan la je je. So gwasa me bu konchu tikangai kamana lat ka gwasa me jen gude me ka ta dan shalinga je ano korre which ka juba te ten ngai kona kwala gurno maybe ka ta dan jalar je ka red bell go je no kendong kanedi share leka Nathan Conti la senior governor key government official re wiki juba no dong yos ka ke no dong yos ka do mi shora lut ka ta dan kan lat ke je so ne me de yen lingo no ka ta dan en ci jome ci ben ke je re wiki juba sha me cha ka kef me ti ku dang ro kan ngam ni ka to ko ken to go la wona ka yamani ka kwi security kamen gor kire no de ko nyam ke je biya ngaje no shared bel group right now cha je level lo cha gor no ba ka target so jenta dan en le rode je di ngaji nono Jordan bana nyok mi kwen kon gwaseme bana rwache katin kon lat ka rodi re kumaka SPL ayo chit kamandana ngai kon ka jondan en lin kon gwaseme dakrama char ka shenge dan shaje onno ba je luka je shirme ngai kone shaje nangre lokane je kwara no ken kane ti dwar chikan galat chirka kuta ko ran chi to ka nasir belga ken go ken nishi kan wer waya mi chikan ga jako bi ke nyen kane tin kontin la SSPDF meshi kan SSPDF chikan ga tiam ka chike base uyara diu chikan dak ramadan shabel gwasame kum marwaik dakrama char jen mi jo kare ma char no jenti ka dur ka jan do badana yan ka jana kwala no ne me it is politically motivated cause and target kwa target da ma char kana je kware en ko te dana shi konaling en go shaluk no ka jan mande la chan nang re baro pan chi kono ngaja gwan wo cha ramadan la investigator lead team cha ka ti ka tin de bay jalung de kan ko loj ka ta dan chi ko je to go je shi na wona ko michigan kan mishe wo kan nasar ke kana wo shi kana ro kan ko cha ju no ka wai mudir na deri jalar no chi reng ma char chi dur shi jalat ka kanu gwada dan to korten abi kula ngaji no ne me je to ne bi right ka mingaji de no chala cha jular no just cha report cha ka no no so jo me la roda so reng ma chara na tina ka between chi ngai kon no mu te charge lun ke charge luk lung mugwa dan chi South Sudan chi bute kamal chi ngai kona men bi South Sudan bi no mal gwas men gwe Canadian wodi and point den kirma yadit bering ma char ba je release unconditionally kana ji kwara dial bi mal bate wano ko gwe ke jelung and go mishe mal mishe ben then the national election de jelal mishe jen South Sudan then wenamo chi bute kamal kata dan lat ke je jen mo kwajele jogono jin lun ke ga de kan dial but ne tin kone shalat tin kondo go jeno de darkama ta de jelun kan pot kangshol kan de ala kokien wane ne do budan lo go jene ba je nyoga yekel ne de kone lo je waram kel kan de kondo go jeno de darkama ta de jelun wata bande ngai she gorno de darkama ta de jelun ramero de Ezekiel Gatkot che gorno de darkama ta de jelun ramadio dien wa bolmel wa jen logo jeno de reng ma cha de je jelun ramangwandien gwaseme James kwangshorale she gorno de dakran cha de jelun kanedi cha de gorno te ka me de lat ke kwireng machar gorkan reng machar de je yen dong de kula te ka gwad mi no ka ke you know kan jenda na gorkan so it means that kanedi content yar ka ma right now kanetin kon ngai kon ka tin rewit ka jo machalat gwaseme mi liquid information ke ta machalat wa ka dobe da ne shi defend lawyer dakran machar shi no kane dan wana ti no tiken ka ngai ka dobe da ne yan ka da kuma char ka je ko shi kare ma char ka ne chona law a criminal before the investigation or before the court ka to la ga wala ka jo ya chai ko phone guilty ke chai jigdur that's when you can be called criminal ke jin gwandire but chi kare ma char chi kan yan kenyam ke chi kan look before all that so rena ma jak kuumɛ men la look
ka odi wa ga de ko jeno dong ba ka nang na gwa lok bikan we testified bi ko right lo bi ko wona ka court so na me barodo 10 ka 10 mekani and right now we ke che dong easy but che easy thing are falling apart so jom shina me dara gwano wode yana ngaj right now ke report den mugore banyoka mi de lariya ka ta dan chiko ninga je de jeru dan dial chane ngaje no ne report den ya me chano ka queen ne ti chop ke 11000 te chala do shi defect but right now che konti ke clear report no ne netin konti ji defect we ke je no chikene dial ne de kon shanen ka video ni ke ga turne wa turne ka bang teleke ka idea wa donc ne welkel chitya ine wara ne wadeni show 11000 people wa population mu chak telegen adiye nen bani ka video no tele asfila yo mi ke deni kan din kwala do chitya ke asfila yo tala deni asfila yo 11000 teleka you know alola kan je no just so ba jilin no tene digitya they are trying to please kim yadit you know ba which nuwer shi gatiya Kanyirol County but that is wrong they kola nuwer ta amci tiya ka ta danan chalat keje wa katana just simply ko dong bijoy ka television ke bijoy ka ture ko ba ko gujino jini jira amma ci tiya ke ci ko mi ci support but no even ne ko kenela jang ci kana rejag right now ci kana wona me dong a systematic way mi gon wero bi kana bi kan ka kapkor keje you know janta ran kalat keje ko shi alin no ne titin shaka mu ci ka kapka me ko gore jen wo bi kan asfila bi kana wo joj you know de ni tel de mi tiya ka ta dan chalat rije wa ka kerawni kan ire kon to kel ka gade but ci ne dial so jo me de yena linga no nyoko jo mu chalat gwa seme bo information ba mi shanung me de gwa no de yena ling re wiki Equatoria asfila yo kan nas National Salvation Front la dung Thomas Rilo waken chik training dien che to information mi share online wan tem tiken ko biken juba biken makata ndana shalat kije kwala kuje no when or ngumburo de lat then ketin kon shalat ken wagwi kije no take me dong biken lat ka kor gwaden be mi jangne dial ko bo people are worried ko re wutin gudimi ko wesne Equatoria wa wit wan chiken ka kaf ka jowda na shalat alo shi SSPDF to control oni so much na me lero den tamare wucin ginimi ko goike jen wo dong bate kori atibuto ko gwase be dob dan bu korbu to ko jenene ka jow dan shalat gwase mene report dan chejek report chejek kane to kon nyam ni keji Equatoria lat kene no nene mu kene cha da kuma cha luk lung latok you know ka jen kan jen je lada be benone ka chen de huda kel mu te cha luk ke do ko la no ka Friday be benene ka chen dang du de kel so mu kan cha information mu gwa cha lat ka kwida kuma cha bulun go jen o te correct one body lat right now ne me report me be ke tam shalat no shi SPLA IoT tere wika western Equatoria kan nas party wa charen real ka kan dial ko dong te me de kan lat so ne me information dong de yeneling so le mi ne me gor jeno de je nyaka yekel ne bana je kala radio shi pero jeno jin bi channel bi nyane ko ken ani bi atte kamal gor no be subscribe ko turn on the notification bell ko mu wete ko mu wala re gwas me